Kua puta te whakatau I te kaiarahi takirua I te rōpū Torangapū Māori I a Peter Sharples. Ki te hokona e nā hinara ngā rawa a te kāwanatanga, ka tahuri ake te rōpū Torangapū Māori ki te tautoko I ngā iwi Māori e hiahia ana ki te hoko mai I Auarawara. Aha kua kāre anō kia mana noa I a John Key te hokotanga atu o Auarawa. Hei tā ngā iwi ki te hokona mai e rātau, ka mautonu te mana o Auarawa ki roto o Aotearoa nei. He whare pakihi kua roa e noho ana I runga I ngā tahataha o te awa o Waikato. Kua roa anō hoki a Tainui e hiahiana kia whai wahanga rātau I roto I ōna whakahaere. Ko te wharehiko o rāhui pōkeka, kai roto I tō mātou rohe, o reira kai reira te hiahia. Engari e te tari ana te iwi nei, kia tuwhera te tatau o te kāwanatanga, kia tomo atu mātou ki roto. Kua puta hoki te kōrero mai I a Peter Sharples, aha kua kaore te Pāti Māori e tautoko I te hoko I ngā rawa te kāwanatanga, e kore e tae e rātau te aha. Ko te hiahia nahinara hei tāna anō, he hoko I te whātekau pai heneti o ngā rawa o ngā kamupene e whā. Ko tā rātau he kawe I te kaupapa ki te tautoko I te iwi Māori, kia whai hua ki ngā hia o aua kamupene. Ko te tikanga me te tino mahi a te rōpū ākua kōwai. Ko te Pāti Māori rānei, te whera tatatau kia tomo atu mātou ngā iwi ki te noho me te kāwanatanga ki te whakariterite I te hoko ngā o ngāhea. Engari I roto I te kōwhiringa pōti e heke mai nei, he ngāwari te kōrero, engari mēnā ka ea, he take anō. Kia hau nei mea ta whakaarohia. Kare e whai kiko tērā huarahi I tēnei wā. Kare anō I whai kiko ngā kōrero kua puta mai mā ngā iwi Auarawa. Kei te whakahe hoki, te rōpū Tōrangapū o mana. You know, I think I need to remind the iwi that when treaty settlements came in, it was for the grievances of the people, and that their first priority is really to talk to their people and say, you know, what are we doing for ourselves, rather than purchasing assets that already belong to this nation. Engari tai mai ki te rānei, kei te noho wahangu tonu a John Key, mēnā karata atu ia ki ngā iwi, ka hore rānei. Pōtaka maipi, te karere.